Neformalni muzej Titograd 80-ih biće otvoren za posjetioce u ulici Slobode uoči obilježavanja 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Kako je muzej osmišljen, kakva će biti postavka, neka su od pitanja koje ćemo otvoriti u razgovoru sa Draškom Krivokapićem, idejnim tvorcem ovog projekta. Draško, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našao. Hvala na pozivu. Hvala vama što otvarate nešto što će biti vrlo interesantno ne samo turistima koji obilaze Podgoricu i zaljubljenicima u istoriju, nego i onima koji žive u glavnom gradu, pogotovo onima koji su živjeli u tom periodu 80. godina. Tako je. Baš smo ga zato naslovili neformalni muzej sjećanja, jer za razliku od klasičnih muzeja gdje imamo neke postavke koje se odnose na neki period koji može biti jako star i pokušamo vizualno da ga osjetimo, ovdje se radi o nečemu što manje više većina nas je preživjela i prošla. Stariji su živjeli u tom vremenu u tim stanovima, opet mlađi su bili kod baka, džedova ili kod nekih bliskih rođaka koji su imali slične ili iste stanove kakav predstavljamo. Zato smo ga i nazvali neformalni muzej sjećanja. Jasno. Muzej će se nalaziti, odnosno već se nalazi, otvaranje krajem sedmice u ulici Slobode u željezničkoj stambenoj zgradi. Jest. Recite mi kako ste došli na ideju da otvorite ovaj muzej i poklonite ga građanima Podgorice i naravno turistima? Pa ideja je obzirom da sam grafički dizajner, uvijek sam bio fasciniran tom estetikom jugoslovenskom. Kako grafičko oblikovanje knjiga, časopisa, publikacija, tako i industrijskim dizajnom. Vjerojatno se i vi sjećate svih onih uređaja, kuhinskih radioaparata, kapi regala, iskreni telefoni koji su čuveni i oni se nalaze recimo u Mominom muzeju u New Yorku, ovako kao baš jedan najljepši predstavnik industrijskog dizajna iz tog perioda. I s obzirom na to, već nekoliko godine sam se nosio idejom kako da predstavimo sve to. Prije svega turistima, ali i našim posjetiocima, ali kako da osjete duh vremena. Ideja i inspiracija je došla iz jednog sličnog muzeja koji se nalazi u Berlinu, muzej DDR-a, koji predstavlja opet sličan projekat, odnosi se na istočnu Njemačku i na taj neki period. I kasnije su naravno i u regionu otvorene nekoliko slična projekte i onda to nam je bila inspiracija i vodilja kako da obličimo tu zamisao. Ja mislim da će biti interesantno baš ovaj dom, baš jedan titogradski, da kažem, dom iz tog perioda. U saloncu sa plafonima od 3 metra. Da, to je salonski su stanovi, kvalitetna zgrada sa velikim svjetlarnicima, ulazima, visoki plafoni, čak je i bravarija originalna, tako da je stvarno jedan autentičan doživljaj. I ono što vam ide na ruku, taj dio ulice Slobode je sad zatvoren za saobraćaj, pješačka je zona. Jeste, stvarno smo imali sreće da je to sad pješačka zona, da mi se nalazimo kod Česme, znači mislim da smo onako u centru, onamo gdje smo stvarno i htjeli da budemo i gdje smo najviše dostupni posjetiocima. Gdje kažu pojedini Podgoričani najhladnija voda, upravo na Novoj Česmi. Jeste, uvjerio sam se više puta. Eto tako. Kako ste dolazili do svih onih predmeta koje ste izložili u muzeju? Je li sve autentično ili sve iz 80-ih godina? Da, trudili smo se. Nema replika. Apsolutno svaki od preko 1000-1500 eksponata je autentičan. Nalazili smo širom bivše Jugoslavije predmete od Vojvodine, Bosne i Hercegovine, Juga Srbije, Crne Gore, nešto iz inostranstva smo dobili kao poklone, ali naravno tu su i buvljaci, neizbježni od Podgoričkog do Mostarskog, Sarajevskog, Pančevačkog, tako da se iz različitih izvora smo dolazili do predmeta. Naravno, bilo je i poklona, donacija, ličnih kolekcija, tako da na kraju smo zadovoljni. Mislim da smo ostvarili bar veći dio onoga što smo zamislili u smislu kolekcije. Kako vi doživljavate taj period 80-ih godina kada je riječ o razvoju Titograda? Obzirom da rođeni ste tek početkom 80-ih godina, po čemu je vama ostao taj period u sjećanju? Osim po igri na ulici. Da. Otprilike da, pričali smo i prije emisije da bio sam mali, ali otprilike sve odisalo optimizmom. Prije svega smo nekako bili bazirani familijarno prema sportu. Znači, to je stvarno zlatni period jugoslovenskog sporta i to je sve budilo neki ponos. Počeo od mene kao jednog dječaka iz tog perioda do društva, porodice i tako da sigurno su uspomene samo pozitivne.
Ono što mene, kada smo govorili sad o predmetima koji oslikavaju taj vremenski period, sjetim se televizora Ej Niš. Da, neizbježno. Sjetim se veš mašine Obodove ili Obodinove, kako se već kaže. Obodin su bili frižideri, imamo jedan eksponat. Frižider, izvinjavam koji radi i dalje, da, Obodinov frižider. Da, ali uvijek je bilo priče kako je kvalitetni onaj iz fabrike Gorenje iz Slovenije nego ovaj iz Obodove fabrike. Čini mi se da se toga sjećam kad sam bio dijete. Kasnije mislim da je ta predrasuda razbijena jer sad stvarno postoji veliki broj u regionu poštovalaca Obodinovih frižidera i možda mogu onako pretencijozno da kažem da je možda i već stekao status kulta mnogo više nego Gorenje. U prilog tome vidjet ćete i naš Obodinov frižider koji je iz 70. godina, koji je mene onako dizajnerski i možda i najinteresantniji, mnogo više nego najmoderniji, on savršeno radi. Tako da, i tu su one čuvene stolice koje je većina nas imala u Podgorici, a i širom Jugoslavije, kako se ona zvao? Titovke, ali tako? Da, bez Titovke ništa. I vjerujte, to čini mi se i dan danas da je najudobnija stolica fotelja na koju sam sjeo. Titovke su proizvodile razne fabrike širom Jugoslavije, ali ostao je taj kolokvijalni naziv Titovke i stvarno su prepoznatljive. Danas ima dosta replika, ali ko se razumije prepoznaće originalnu Titovku da je to baš ta. I ono što je interesantno, pročitao sam u najavi da ti eksponati su dostupni za korišćenja, mogu ljudi da sjednu i da otvore taj Obodinov frižider, je li tako? Radi se o interaktivnom prostoru gdje stvarno dođete, možete... Samo što telefoni vjerojatno ne rade. Potrudit ćemo se. Da. Možete da sjednete, prelistate časopis, knjigu, pogledate i preslušate ploču, otvorite doslovice svaku fioku, škaf, uđete u kuhinju i bukvalno je sve dostupno i sve može da se dodirne i osjeti. Koju površinu zauzima stan? Koliko prostorija ima? Ima 4 prostorije, stan ima nekih 100 kvadrata, imamo prijemnu prostoriju u kojoj će biti ovako i neki suveniri koji su iz tog perioda, to je inspirisani tim periodom. I imaju 3 prostorije velike, dnevna soba, trpezarija i kuhinja i soba koju smo nazvali mladalačkom sobom, koju smo manje više imali svi. To je već pop kultura, ta zadnja soba je pop kultura, sport, časopisi, muzike i sve ostalo što su mladi voljeli u tom periodu. Kako ste organizovali posjete, odnosno kako ćete ih organizovati? Da, prostor će biti otvoren svakog dana, od utorka do nedjelje. Ponedjeljak ne radimo i radit ćemo za početak dvokratno od 9 do 14 i od 15 do 21 sat. Znači, bit će otvoreno svim posjetiocima, svim ljudima koji budu htjeli da posjete. Po čemu je specifičan taj period 80-ih, pa se mi njemu konstantno vraćamo i pričamo o njemu sa nekim lijepim emocijama? 90-ih je nešto drugačija slika bila, drugačija atmosfera u našoj tadašnjoj državi bila. Nekako smo drugačije posmatrali taj period bivše Jugoslavije. 80, bar po mom sjećanju i onom kako ja percipiram taj period, iako sam bio mali, je bio zlatni period u svim segmentima pop kulture i sporta. I vjerojatno čini mi se da smo tada bili neuspješni u sportu, neuspješni u muzici, filmu, pobrali brojne filmske nagrade po Evropi i čini mi se da je taj sentiment ostao upravo prema tom periodu. Upravo zbog toga jer smo bili baš na vrhuncu kreativnog izraza, ja bih tako rekao, u tom periodu. Nažalost, sve nakon toga se raspalo dosta brzo i eto, ostala su sjećanja. Jeste. Kakva sjećanja vežu za polaganje zakletve pionirske? Da, ja sam posljednja generacija. Zadnja ili predzadnja generacija, ali sigurno sam imao veću tremu nego pred ovu emisiju. To je bilo, znači, vrlo ozbiljan pristup, familijaran, maramica sa kapom, morali smo napamet da naučimo zakletvu, ali sigurno je osjećaj i sentiment vrlo prijatan danas kad se sjetimo svega toga. Imali ste priliku da vidite i da doživite Titograd tih 80-ih godina i početkom 90-ih. Po čemu pamtite izgled tadašnjeg grada i kako vam izgleda sve ono što je uslijedilo početkom ovog 20. Da budem iskren, ja sam uvezeni Podgoričanin, u suštini sam iz Cetinja. Provodio sam neko vrijeme u Titogradu tada i od studija sam
tu, ali Plašite li se što će Cetinjani da vam kažu što su otvorili muzej posvećen posvećen. Podgorici? Da, vjerovatno će biti. Obzirom da to trvenje između ta dva grada i što na Cetinje uvijek gledaju malo drugačije. Da, postoji taj neki suptilni rivalitet, ali svakako mislim da će svako razumjeti da je projekat je posvećen prije svega Titogradu, tom periodu, ali zašto ne i Jugoslaviji, naravno i svoj toj emociji koju svi nosimo prema Jugoslaviji. Ali prvenstveno prema Titogradu, naravno. A vama je u ovom projektu pomagala svesrdno i vaša supruga, to je bio jedan porodični Jeste, porodični, imali smo projekat. I prijatelja u opremanju svega toga koji imaju sličan senzibilitet koji mi, a najveći dio smo izgurali onako porodično. Planirate li da dodatnu marketing strategiju napravite, da uspostavite možda saradnju sa turističkom organizacijom glavnog grada? Da, to nam je... Kako će to izgledati? Da, to nam je sljedeći cilj, da malo više poradimo na marketingu, a naravno i vjerujem da ćemo ostvariti saradnju i sa turističkom organizacijom, jer mislim da ovaj projekat i da ovaj prostor može da obogati i turističku, ali i kulturnu ponudu grada. Jasno. I da li već sada, obzirom da je u pojedinim medijima izašla informacija o muzeju, evo i sada mi ovdje pričamo o tome, da li već ima interesenata, da li već ima ljudi koji vas kontaktiraju povodom dolaska do muzeja i... Da, vjerujte, u kratkom periodu smo dobili dosta i poruke i podrške i ponuda za saradnju, za gostovanje i mislim da će svima biti interesantno, da ćemo na neki način, nadam se i vjerujem, svi uživati u tom projektu. Jasno, i da će biti kao jedan dodatan turistički proizvod iz glavnog grada, nešto autentično, jer ovih dana bilježi se velika posjeta. Ljudi iz svih krajeva svijeta Podgorici obilaze, pošto ja živim u Staroj Varoši, pa vidim da mnogo ljudi, naročito iz Azije, dolazi u Podgoricu i posjećuje i obilazi onako sve ove simbole podgoričke, tako da ja se nadam da će i muzej Titograd 80-ih biti na njihovoj itinerar listi. Hvala na lijepim željama i mi se nadamo da ćemo imati što da ponudimo. I da za kraj da napomenemo da će otvaranje biti u 19 sati u petak, je li tako? Jeste, to je zvanično otvaranje, a vrata Titograd 80 će biti od 15. otvorena za sve posjetioce. Hvala što ste ovog jutra bili uz nas i za ove lijepe vijesti koje ste nam donijeli, pa se vidimo u petak. Hvala puno i očekujemo vas. Dolazimo.